Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah rilalana ionihe iro pengajiata tanya yolok sempurna baca talabe melo ramping ki nasabak nasi tujuangi ia ulenghe Rabiul Awal na den relek bak meni na ilepeki 10 ompok na Rabiul Awal ia wenhe mutama ni 10 telu ompok na di Rabiul Awal saya selek ke maneng ya Rabiul Awal masahoro ipahang ulam maulu ya nasabak ia lek bak na ulenghe ulang ajajingan alimalabik na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, jadi iro alimalabik na terutama ni keluarga na Nabi ta cedek mailo irampe-rampe ngeki kuam mengi pedek marepek ki lori alimalabik na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iro katana nasaba saya selaku makni puang Allah taala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ia tu Nabi Muhammad alena Nabi Muhammad aula bil mu'minin ya beliaulah ya orang yang paling utama di tengah-tengah orang beriman, lebih dekat, lebih segala-galanya ya min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Jadi saya seluk ke mana iaro alim alabi na nabita menurut pan atau panritai dek nagaga tau kami nama repe poleri idi iket tomatepe cau irpe na nabita marepe pi na indo ambotah jadi narekota sengi marepe indo talori di ai marepe pitu nabita narekota sengi marepe ambotah ilep di repe na nabita. Hadirin engkau tu parlipahan di make ia tu masahro ipahang ini alina baini malabit na nabita ritalla ummahatul mukminin indok namana toma tepe naku nabita agarna toma tepe hadirin maka desesan atau pandritai ia tu nabita abul mukminin ambokna toma tepe ya pada lebak mutu itu Nabi Ibrahim itulah itu abul mukminin ambokna tu matepe ya toh si Nabi Adam abul bashar ambokna tu linoi tau kafir tu matepe ai Nabi Adam mana ambokna jadi saya seleka mana narekot tolino mua ai pasti iero Nabi Adam nenena jadi kemakadaki engkau manurung ai tanya tolino ya tu di nareko engka to manurut tapang kami dek nama nasai gendok na igambok na tapang kami nareko paling engka maka dekai tanya garik nenek Adam asalana tanya Nabi Adam asalana ai tanya tolino ya tu apa upano panana tolino mua dek teng alena Nabi Adam apa ngena itelak mitoy abul bashar ambok namana sini na tolino nareko alena Nabi Ibrahim abul mukminin ambok na tomatepe alena Nabi ta abul mukminin ambok na tomatepe jadi hadirin
dek miha nama sahoro nabita yarga dek miha nama tepu nabita abul mukminin ya. Nasaba engkau si adana po Allah Ta'ala maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal anbiya. Agak sana iya tu Muhammad tanya tu ambok salah sewamu temenang suroi ya suroi yarga khatamal anbiya patutu nai ya patutu nai nabi ngenge ya khataman nabiin penutup semua nabi yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Jadi saya selok ke mana maka demi to pandritai ia tu nak katai ayat itu Rasul bukan sebagai orang tua secara biologis tapi secara teologis Rasulullah bapak kita semua. Buktinya istrinya Rasulullah itu dikatakan ummahatul mukminin indok tak mana ngidi toma tepe. Jadi ya tu palek beni malet bina nabi ta indok tak mana ngidi toma tepe. Jadi kita isengero. Hadirin, kutanai kisah seleku. Siagaro makun rai pura ibu bayane kinabita. Siaga siaga tapa dicengi apa indota tu nariko engka anak itane makada siaga indona makada dewi sengi ai maka lain hatu nariko anak de sengi indona makada itu pandita nariko ta sing marepe indo ta ai lebih marepe pitu bene nama nabita polikwidi apa iya na tu agasana indo tong ta secara teologis secara akidah di ate ka sioki jadi hadirin jadi ku makadaki indok rijajia indok jajangeki ambok jajangeki itu biologis itu biologis padamu itu surat-surat tak sek di ambok ya duai sek di indo ya duai ya rega saudara kandung ya manguru amboki manguru indoki asiludungetah itu biologis itu asiludungetah tapi nariko iero asul surat tak tepe sioki ai lebih masa ya tuh apa iya tuh siok lino akhira nariko engka to masul surat lino se di to masalah se di to maturu ya wad ni haja aji kilino masul surat tapi nariko ki akhira matu masara lawi de wedding pada onrona tomat turu enah atau de enamat turu tiaga marah pengala taala tete masara law seri mundrina pengala taala tapi kilino di masula surah ki akhira matu masara law tapi nareko tepe sio ki asiludu ngeta iya tu lino akhira hadirin onro aretna tu pasio na tepe jadi ya saya seleku tepe ya nasabari siok tepe ya nasabari sininna ya tu indok na nabi agasana sininna ya tu beni malabi na nabi ta indok tak maneng haidi to matepe jadi de wadi dene paham mesti paham apa indok ta ya nariko indok jajengi lagi paham lebih patu siti rajane paham ro sininna agasana beni malabi na nabi ta apa siok tepeki atau si sompung ummahatul mukminin ya maka de korange wa azwajuhu ummahatuhum sininna yatu beni malabi nanabita indok namana tomatepe nariko tomatepe kias ngareta indok tamana ngero kuitana iki maka da siaga tatepu hadirin ya dan kali ini matu ajak tak kata putu di upodaki mana sai upodaki mana sai
ia tu baini malbi na nabi tak 10 sekdi. Jadi ia tu nabi ta 10 sekdi tu baini malbi nah. Jadi kita naik sikit tes semuk gaya 10 sekdi. Tes semua. Hadirin, tekali ngasih utut tu ngaki di apa? Ajak lalu hana di tes ni. Jadi ngama waktu si runtuk mana ni ke suri mundri, engka mana ni tu dah kutiasa indok lebih tai. Nah di tes ni maka ya mana naruh pada indok ta? Pekui caramu. Anak dia ni sendok lai masalah salah kan tu. Kung kana dia ni sendok lah. Hadirin, tekali ngai saya seleku. Ajak nau tepung ki bintina apa ia tu arae narik ku tepu itu asena anakna macu ambuk nah. Jadi pada-padana Khadijah binti Khuwailid. Jadi ajak nau tepung ki bintina pak marip kesana marumpa bawang sila ada kitu mah palai. Jadi asal lalona na orang pengki. Yang pertama alena pangluta Khadijah. Jadi bini malbi na nabi tak bunga-bunga itu alena Khadijah radhiyallahu anha. Imun rinnero Saudah. Imun rinnero Aisyah. Imun rinnero Hafsah. Imun rinnero Ummu Salamah. 5 ni rodi. Ye makun repacuk mana ni Siti Najah pahang kuam mengodingi imana sifat-sifat nah. Ya, idi tomatepe Siti Najah mana sifat-sifat nah apa indok tak idi mitos Siti Najah tolai. Ini semua putri-putri didikannya Rasulullah, istri-istri didikannya Rasulullah. Ulau manang ampena dia kata salah. Pertama ulang pema Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Hafsah, ulangi Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Ummu Salamah. Di 5 niro. Yang keenam Sofiyah, yang ketujuh Zainab, yang kedelapan Maimunah, yang kesembilan Juwairiyah, yang ke-10 Ummu Habibah. Ummu Habibah 10 niro. Saya dipi ulangi jolo ya ulangi jolo ya. Yang ke-6 Sofiyah, yang ke-7 Zainab, yang ke-8 Maimunah, yang ke-9 Juwairiyah, yang ke-10 Ummu Habibah, yang ke-11 Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ya naro Kristeng. Kristeng ya ro. Maria Al-Qibtiyah ibu bayi ni kinabita. Jadi dia hatu ni tak bangkan nariko engkau makna nabita lah Kristeto sia jodona. Jadi mana me tu pole kinabita ya tu. Dek minau ding giling. Dia ding gili to makna makun re anak tak selena Kristena pola keo dina cocok. Dina cocok. Nariko Kristengi manituta nama kun re jaji mah. Tapi nariko giling dina jaji. Tapi taisengi ya saja seleku acap pernah Maria Al-Qibtiyah tamamu seleng. Gangkan nasabak tamai seleng. Nasabak tamai seleng termasuk di ummahatul mukminin indok tak nah. Waktu nade para tama seleng tanya. Tama meni seleng ibu tama ni ketupan ditai ummahatul mukminin alena na nagener 10 sekdi indo anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami menghana Nabi tasik dikur. Ya nanti itulah Ibrahim. Ya narupa cucu Ibrahim. Hadirin hadirat saya selok ke mana. Jadi 10 sekdi den rehe makun rai pace makun rai makasiman ampe kedona asio lompolona sipatok manang idi iket tomatepe ipak Palembang ya narona parlu ipahat tasik di ya nasaba indot daiha indot daiha. Jadi etapahannya roh
Tak apalah di. Ini apalah. Hadirin. Narik ko di na apalah. Ay, lo nari asal tarupamui. Apa ku tanai ki tu makeda ta apalah garo tau kipalahan ro. Di ta apalah di. Tapi ku siruntu kita isen. Taisen tu pakutoni ro. Jadi sebelum dia ku taisen mana mati ro ampi agak sena rana-rana atas di tarupamana ni insyaallah tenapodo ha lino akhirat sirupaki ya tenapodo mau didek tasiruntuk kilino ya ikil laki-langi tenapodo siruntuk kiri akhirat mati insyaallah di ya upakuling paimang yang pertama Khadijah, yang kedua Sauda, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Ummu Salamah, yang keenam Sofia, yang ketujuh Zainab, yang kedelapan Maimunah, yang kesembilan ya mari koreko ya Juwairiyah, yang ke-10 Ummu Habibah, yang ke-11 Maria Al-Kibtiyah. Ia Al-Kibtiyah orang Kibti, ia roki masere engka se disyukuri telak Kibti. Hadirin, saya selaku iya 10 se dihe urampe-rampeng ki olo di siagi matu irule rampe olo. Nasaba ipahani dia terima kena sipato iriseng eloki mana iro sifat-sifatna ampe malebina tenapolo idik maneng toma tepe ya sengaleta wedingi ipak Palembah. Hadirin hadirat, yang pertama alina panguta Khadijah radhiyallahu anha. Taiseng saya seleku iya neh Khadijah makun rai ya rega beni malebit nana bita kami nana puji apa saya seleku yang maneng namaun itu iya ratolet biye pole se di indo anakna de di mapasilaingan tu na iya kia yer nabita ai tetaiha lebih na puji wi Khadijah na iya sinin na indo anakna lengi termasuk Aisyah na puji mupi Khadijah matanrang ya ro de noleh sobui nabita de noleh sobui ya saja seleku mailok matu iri secenin rarana makda magamuna harobatina Khadijah tungka-tungke nabita main engke puji maku jadi main engke puji maku ya, jadi ya mesti paham no. Terutama nih di makun retak pamina Pak Palembang no di mana kamaku lak de neseng tu nabita. Hadirin, na iya pangluta Khadijah saya seleku menurut rilalanna riwayat lebih 40 tahun umurna pangluta Khadijah tu lebih 40 tahun umurna akadua ni malakayolona na telu anak nasorokan se di poleri rakai riolona dua poleri rakai maduana se di rohani dua makun rai seselok yang mana jadi telu yang mana roh anak nasorokan na dua lakai lebih tua ni 40 tahun umurna wattunna romate pangluta Khadijah engkani ro Abu Jahil cocok loka mak dutai jadi melek to Abu Jahil lokero mak dutai pangluta Khadijah itu olai ku pangluta Khadijah jadi terima wattunna na itu olai ro Abu Jahil tapa di atina itu olai. Jadi mapet di memang harus biasa tita di nareko loke mak duta tahu nak apa dek ni tangke jadi maku ni Abu Jahil dek ro kapan apa sih tina aja lena dek ni tangke nah
Hadirin, manengka makro iya ro pangluta Khadijah ternyata engkani rila lengatin nero se dia rohane ritalai Muhammad apa dek pana nabi rotu napi 25 tahun buruna aroni campenga 25 perjaka 25 tahun buruna. Hadirin hadirat iya ro itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wetu ro Nabi taro Detto ne sengalena maka ipoji-poji balik ke pangluta Khadijah. Nah ya Khadijah radhiyallahu anha saya selaku to sugi na tanah Arab to sugi talangga-langgana tanah Mekerut padangkang makun rakun rai tapi orang parana manengka makui gana. Jadi ya narna mega to macina-cina mak depe-depe apa to sugi. Termasuk ni den Abu Jahil itola nih. Hadirin, nayero agar tertarik pangluta Khadijah kina bitta make siare-are na tanai makna maga agar Muhammad nade gaga temappe bali makna tau kesing ya tu Muhammad tau kesing dek nengkana sirua timunna belle agi na pau ya tu makku ya ada ya gau yaro tertarik pangluta Khadijah na sabab iro pangluta Khadijah padangkang ya metorna sapa to malempu apa kesana ya roto majik kue dek mana sapa to malempu emi nayalek ba nahi. Hadirin hadirat kemudian ya ro alena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dek pana nabi rotu alena mupa amaurena ritalai Abu Talib yan Abu Talib para kai nabita yanaro Abu Talib para kai nabita pakampi bembe narapi alina namatu pak bene iya naro ilepoki Khadijah radhiyallahu anha apa nese makada ya ro Muhammad makukwangi kiro amaurena ritala Abu Talib kuni romonro ya naro nalato matoa jadi Khadijah ya ro nalepo Abu Talib Abu Talib. Jadi ya nar saya selalu. Nah ya Abu Talib saya selalu ke mana? Pucalak tu pikiran nama kena Khadijah toki waramparang ya ro. Dari ko iya ro lepor tanya bangsa ta. Dek na cocok ku cek dek misompana. Dek na cocok. Hadirin, tapi macam tu orang pengutah Khadijah, maka dan nariko ia tu pikiri ke aja nama sarai. Lah, magi orang kesana pengutah Khadijah, na takko ngi onta sini nama wasa maka singe buluna tepu alena tepu bulu-buluna 100 onta makro. Na kiri ngi Abu Talib. Ya Allah, 100. Na iya ro 100 onta ro ontai pite-pite tanya piterna ontai tako nah makadai sesana to panditai iya ro ontai riolo makure modelena ya leba naro pajero ta idi yasoy jadi siaga ro lina pajero siaga lina ro siaga 200 juta mana kawasin ko aku 700 juta. Hah? Iya naruh lalu tengah 500 kemakiraki 500 na 100 berarti 5 miliar di 5 miliar saya selok yang mana 5 miliar jadi iya 5 miliar duit na Khadijah tanya patikina orang paranero caruk bu namiro tanya patikina onregana ro barana iya naro na kiri ngi Abu Talib gangkannya Abu Talib nasaba tete ni sikro egana nakateni ni sikro egana ro para watunna na pasiala na bitta si bawa Khadijah iya naro na soros sompah jadi na palisi pemeng jadi Pak Birena tu Khadijah lo kaki Abu Talib ritalai as-sadaqah
Naina pa ipalisuangan Khadijah pole ki Abu Talib sompana Nabi ta ritalai as-sadaq sompah. Jadi sirepek tu betuan tepuna as-sadaqa as-sadaqa pak bere as-sadaq sompah. Sompah ni hadirin hadirat. Gurung ya ro. Gurung. Jeke ngamma ro baja sanga die. Runtu amma ki kasih kalau lo ya rega anak pangaji maka dah kesina baca Quran nero dari ku alena set di mapas sempanyai papa ada dari ku engkani kilala suruh gatu-datuda anak tak itu aja makrona di apa gaga batuju HP mana mina isena kacilu di gaga misa mangaji macina-cina ki puman itu apa engka tu hak desa rilalena kita na Imam Nawawi pura baca ya roh hak desa maka ya roh gare apalak korangnya suri mundri ya roh apalak korangnya suri mundri ya 10 dari keluarga dekatnya itu diberi kebebasan dari api neraka 10 polerito marpe na ya roh anak apalak korangnya ipalepe poleri api neraka jadi dari ko 10 tamani matu anak roh tamani matu anak roh di maka tersedih jadi kuma Cina-Cina ki puman itu maka ni na dek pahro gaga doi na kasi dek to gaga galuna dek to ga pangempana dek to ga darat mandi ke na dek gaga mengkai maka ni magampang narik kumegama doi taidi papadalalo ni pangluta Khadijah wakda alanda menumro rekeni muna landa mai siaga ta Cina sompata kiringan ni sikuro kumakadaki 100 juta kiringan ni 100 juta napali sunga muki to napali sunga muki ya normal tu napali su paiman jadi siaga ta Cina kumakadai 200 juta kiringan ni 200 juta jadi ikiring 200 juta ya naruh as-sadaqah napali si matu 200 juta ya naruh as-sadaqah pada lek bagi pangluta Khadijah na alima lebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam magi tena lebih maka tersedidi guru paling napitang pangluta Khadijah maka dah ikumbo masak sagene musak dingalemu nariko engka patuju memaku lalala de mayola itu lalana hanabita lalana alena indok tahe apa indok tak molero hadirin saya selok keman nesena roden Abu Jahil maka dala Muhammad jadi pubaina Khadijah jere topi onta 100 kajuna tak tambah pedik natina jadi ia natu Abu Jahil dek nan kana salewang pedik natina kunabita tu nama ate apa maki akadua itu mah pedik atina Abu Jahil akaduai akatelui ia bunga naro wattuna apa sipukanaan itu nabita si bawa Abu Jahil wattuna ro pada tololo ipak gulat apa ipak gulat ini ya ro ipak loteng ya Abu Jahil kan matempo nabi tak sabar pokoknya Abu Jahil mau tawata sapa balina wah ipa sirunti to sabar si bawa to matempo magi nang kai galen romuni Abu Jahil galen sirina mapedi nyawa namita kada iyo kega kematu runtu hadirin si sana ya Khadijah si loka coco itolak si sana nabi tak dek nunu alena hayampai yare topi onta 100 kajuna tatambe pedina maka dah ya siro tatambe pedina Abu Jahil jadi saya selalu ke mana narapi tu mati Abu Jahil dek neng kana salewang pedina kunabita tapi sedi kelebihan Abu Jahil engka nai maka dah maga memang ya Muhammad lah jujur maka dah ia tu Muhammad si pengena ia tu napa tong ya tu tanya tu Pak beli tu tapi mau makan tongena dia ulek mata peri mau makan asat tongena tu Abu Jahil dia ulek mata peri dia ulek tari mero nanti wira dia ulek
Jadi ya Abu Jahil kan ni selak dan nadita. Jadi sitongan Abu Jahil ya ni selak dan makda tongan nati Muhammad. Dek tanya boleh, apa to dek nang kana boleh. Nah iya kia saya dia boleh tepari. Dia boleh. Jadi dari kau kata makro modelek nama kira anu tong nama atau anu tong tori nati lo risalai ai Abu Jahil ni tu. Ajak nama aku tanagi. Nah saya selaku ya hesi pak dek nak boleh terdeng mesti tolong kam mana rilalna tasik dia kampung tentu kam aku tu apa nang kam Muhammad yang kata Abu Jahil itu tu toli siro langet tu. Jadi rilalna tasik dia kampung teteh hangke tu engkam mana itu si pak padahal tak minta jaga ajak lalu nai di. Apa dia tengeng kana si pupur tolino ya tu si pak itu tolin kamu nama mana ku mati si mati orang kasih patolana iga ngare wal iyadu billah ajak lalu nai di. Jadi padahal tak menjaga ajak lalu nai di toler pak ai nai di toler mapodorane ki Abu Jahil mati suri munri wal iyadu billah. Hadirin jadi iro Nabi sallallahu alaihi wasallam utunna siala pangluta Khadijah radhiyallahu anha siagero 15 tahun ya roh Khadijah si bawa-bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat turunnya tu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kummaniru nabitta ilanti mancaji surah yolone ro aitanya surah basharun mislukum pada lebamu ini to biasa kasih to biasa jadi turun itu korangnya nenapa ilanti mancaji surah 15 tahun sialana pangluta Khadijah ro saya selaku ilanti na nabi ta mancaji surah nasama nabi ni mancaji nabi dan rasul 10 tahun imun riner jadi tahun ke-10 dari kenabiannya nenapa lele ri pamasina pengalatale yaitu Khadijah saya selok ke mana 10 tahun imun riner jadi 25 tahun Nabi tak surlompolong Khadijah. Nah saya selok ke mana iya ropang nuta Khadijah ai waktu na mancaji nabi ni alim alabi na nabi ta magi nangka Allah bola bona makku magi nangka Allah bola bona makku iya ruaran parana dek memang hana cari nai nariko agama na bawa pong Allah Ta'ala mailo yurusu na yato na nabi ta engka urusan na lainnya dek na cari nai orang parana saya selok ke mana jadi kutuani rumah ada masing nabi tar jadi saya selok ke mana iya he nabi tai batina mariwai agama na po Allah Ta'ala ya idampingi lalu si reset dia makun rai si terlengetong nabi ta si pacempung 10 tahun nurus agama na po Allah Ta'ala palele pamasina. Hadirin jadi makerakat den riero alim alabi na nabi ta menurut ibaca kilalan na sejarah ya, dalam beberapa riwayat ilalna hadise paimeng na tepulak de makda alina pangluta Khadijah kaminan nasinga poleri sinin na yero indo anakna lenge agaro sabatna saya selok ke mana makih yero pangluta Khadijah kamakun rema cuacuani di bini den itu 40 tahun murut nahe nah nabi tak napi 25 tahun bunga sialana nah iya ropang luta Khadijah kan pengalaman ni matungka rohani apa dua ni natungka yolona jadi mereka ni pengalaman nah saya selaku nah iya nabi tak becukmu itu nabi tak ni salahin nakindona ajak memang nambona nape dua pulang rilalet tampu nabi tanah mati ambokna napai enet tahun umurutna ya 5 tahun lebih tame enet tahun umurutna na mati si indokna jadi ya kasih nabi ta elokmu piro ijampa-jampang kindokna masih ingin merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu mati si kasih indokna ya natu nenapa lele siku Abu Talib agasna Abdul Muttalib latokna ro kasih
piara ro de to na metta mate Abdul Muttalib lele ni ko Abu Talib ya na tu sai selok ya manu nak kada Abu Jahil ya tu Muhammad situng na to cilaka ya tu iga para kaya masih tama ponco iga para kaya masih tama ponco on robatena ro elok na labu na bitta ko amang ajak na ipoji ku tapi ya ide naul le tete ma poji tapi pada na to mi tiama poji Khadijah radhiyallahu anha eliyo batena hadirin jadi saya selok keman makuni ro dendero nasabari ro nabi sallallahu alaihi wasallam ya asiolom polongen si bawa Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya sebagai suami dan istri, tidak hanya selaku suami dan istri. Ia ro pangluta Khadijah napa pader na alina nabi tanana napa pader na ia to si nabi ta ia ro benena ro pangluta Khadijah napa pada to sindo jadi mah kita nama repe jadi suami sekaligus anak, istri sekaligus ibu mah kita nama repe ro dua pasiona idi halagi idi anak na indo tamaga repe tata sedih maga paro nabi ta ibu sekaligus istri alena Khadijah maga repe na ro indo ilo kaki anakna na iya ro anakna anak sekaligus suami bagi jadi penedin batina ro pangluta Khadijah tungka nabi ta jampa-jampangi nabi ta ipapada na reko anakna na jampangi lakai naro nabi ta pe emang ipapada na reko induk na iwasi bawa padahal beni naro magaro repe na saya seluk ke mana itu kebersamaannya itu imun rinar de na oleh nabi ta runtuk pada alena pangluta Khadijah radhiyallahu anha jadi saya seleku ia ro cenin rarana pangluta Khadijah nadi narun leman lupa nabi ta jadi 25 tahun nabi ta sallallahu polong pangluta Khadijah de nole pamarui tidak ada pikiran di otaknya Rasulullah ketika itu untuk berpoligami de nole pamarui aga pina sapa ini jadi ini hatu makun reina rekotoli masa rere kita sedih ngaleta gili kimi itu pangluta Khadijah maga batina ro mak jampa ya naro ta palembah insyaallah ya insyaallah iya tu ma tu ambon anak tak papa de nabi tadi no leman lupaiki ya pohana reko akapi itu pi suruh mebuk kopi nena pakai market di ahi bata kami taki hadirin hadirat ya wattuna mate pangluta Khadijah wattuna namate iya ro taung ro ditelak ni yaumul huzni ya, tahun kesedihan ya masa Ramadan tahu iya ro kasih nabi ta si puik penet dina on radet nana betu sarah ya bendeng itanya kapan nabi ai nolemito ujangan bendeng itu sama mi on rotanet na on roret na seding ya ro ti penet dina tuna isalaki pangluta Khadijah lebih mawar pi penet dina tuna isalaki indona isalaki latona hadirin ia tona ro saisa sabana nai pamiraja nabi ta ya ro tahun ke-10 Hijriah nai pamiraja nabi ta tu dibawa rekreasi keluar angkasa itiwi ni suruga malira-lira itiwi ni ranaka malira-lira jadi pole ni liwat riona puratoni ta siles-silang ane napa ipabokongi sempajan 5 waktu no rilbo na tanai iya na rotori na pigau gangkan na tedeng ya ro sara ini nawana ro tedeng sara ini nawana jadi ya tu pale sempajan 5 waktu ai pak bura sara ini nawa ya tu jadi nareko engka tau na betu sara ini nawa leco ya sempajan 5 waktu ta pare makasing ya sengi makasih kuki masih je mak bere jama apa na pu kesin aku kumi bolai dek na oleh makasih tu mu maga kesina dek na oleh iya pa na oleh soko kesina nareko kumi topi masih je mak bere jama hadirin hadirat ya tu nabi tak sangga di malase na malale na lepas sempajan aku masih je nareko engkamu ki kampung na salewangan ni ai tetaiha ki masih je itu mas sempajan
makro Nabi ta si pupurnya tu Nabi ta bere jamaahna tu hadirin. Jadi waktu naroda polin Nabi ta miraja toni masuk pajali waktu salewangan di panet dina ya engkana yaro sahabat ritalai haula yaro sahabat yana haula lo kami wangi ada Nabi ta maka da suruh napa ngala taala dek garo tamacina dek garo 4 juta mak benge garo man kehela pos sahabat barani makulo kami wangi ada Nabi ta na dek gaga sahabat lagi barani apa tolina kita orangi sahabat jake ngamai rampengak bini Nabi ta na takon rewa paringaran dari pangduta Khadijah na ya mulai si pe melasana jadi dia gagal orang peng itu mana kesenang ke sahabat iya he den re haulai lo kenera Nabi ta maka dia surah Allah taala dia kata macin nama bene lah ya Nabi ta maka dia Nabi ta iga maka elo Nabi ta janda jajito anak darah jajito kega Nabi ta puji maka dia Nabi ta nariko anak darah iga metek punya roh haula makna Aisyah ning kalingana Nabi ta itempo Aisyah tapatas sempa arona tas sempa memang arona Nabi ta ro jadi itu paling nariko tanda-tanda tero di kungka maatu irampenga benena tapai podang asana tapatas sempa arona ai nalle memang hatu kapan ya nanti mesa jaji jadi ya ro Nabi ta tapatas sempa arona hadirin magiro na atas semparo na Nabi ta makihe iya ro Nabi ta engka na manipi Nabi ta engkero pangutta Jibrilu no rilebo na tanai mewe suruntu Nabi ta itiwirang makun rai nenape jalor maka dae Muhammad iya maatu jodohmu tapi iya ro makun rai jalor ngero itiwirang ngero dekne macadari dekne sing tapa nama kedai garo ma depet Nabi ta napa buka cadarna na ita makana oh Aisyah tapi pikiri ki makada Aisyah napen netong murut neroter na Nabi ta lebih ni 50 tahun na asira anakna eneng anak nguruki Khadijah telu pura anakna jadi asira yang mana na iya he Aisyah napen netong murutna lo iya agero anak picai netong murutna agle gaurang ni jadi papa ada kudik nalek kalau Nabi tak bicara aneh ro nah ya si turu den rena tepela pos sahabat ya ro ni Nabi tak kila ni pina makadai misa to ni ro jodoh ku matoro hadirin naluru ya he Aisyah he anak nalalo si pangluta Abu Bakar Siddiq anak nah ya to na Abu Bakar Siddiq si bawa Nabi ta makere to pandritai beninge engka tau wad di majaji dua tubuh nasi di nyawa alena na Nabi ta si bawa pangluta Abu Bakar Siddiq ondo repena Nabi ta to si bawa Abu Bakar Siddiq bening wad di ngijaji dua tubuh sek di nyawa alena na Nabi ta to si bawa Abu Bakar Siddiq nah anak ni rampe-rampe waktu ni rampe-rampe anak nao tapa dek gaga dek nawa rampe bicara biasa kayak menawa makadaka bendenge bangsa ta idi mana tu asepo engkaro lo tupu-tupu made ceng itu dua dengita makada di muka tafung man itu anak eneng tang muruk nai letuki ma kira-kira lo agana tapau tolle mo pada Abu Bakar Siddiq hadirin warak nadi warak naro purasi warak muspis penelita musahabata de to tar lemet tapi Abu Bakar Siddiq de nawa lampe nawa waktu nama kada Nabi ta tapa de ga persoalan kuniro irita makada marpe to ngetu Nabi ta marpe to ngetu Abu Bakar Siddiq kepoliki Nabi ta apa nareko benenge tanya arpe kemapasiku ama jepude no letari mer makana umur 6 tahun nama kalau aja
ipasiala ya ro na tomato hatu 50 ni tahun lebih asirannya anak nasoro ke manangka. Tapi dek na pikir kan jaji. Hadirin hadirat. Saya selok yaman. Tanya tomiha panglutta Khadijah, agak sana tanya tomiha, agak sana dan Aisyah. Tanya mia iriolo na pubeni nabi tanya. Imun rin na panglutta Khadijah ro makun rai bunga na pubeni nabi ta alena sauda. Jadi orang pengki jolok sauda saya selok yaman. Ya ini imun ri pengki Aisyah, iya na sauda ya Allah. Iya he sauda alinan rapi panglutta Khadijah radhiyallahu anha. Magatosiro nang kay pubayne kinabita apa ia he saudae malek ke dapur ngiro dengan rombongan muhajirin yang pertama ke Habasha Ethiopia, kampung Nabi lalu. Nenapa lisu wattunna ro lisu maate kasih ya ro ambo anakna wattunna na maate ambo anakna iya ro keluargana ro yoli yoli isu akatana isure lisu paimang mancaji kapere na ya dek sisa nelo dek na oleh saya sarang tepet na dek na oleh saya sarang tepet na apa ia tu tepet itu nari kotak kala makan besi keling dek na oleh malega ero isempet ni itu dui ni pan rasa ni dek nelo lisu ke keluargana dek to nelo malipas sang ero tepet na si matiannya tepat nama kedai Nabi ta lo ni age makun remak modele ne lo ni age ya nareko ya leki para Nabi ta mesa kina kena fitnah alina kakasih janda Nabi ta duda season napu bene season napu bene season wattunna naripu bene sauda Nabi ta kuni rotak kajen mana tahu mita makanan Nabi ta kasih magi nang kamaku tas salala dek muni ma pilih bene mana kesen nama kun remakuru retak nai pu bene ro apa ya ropa nguta sauda kuiri tai tapairi ya kita ngidek toga retak na waramparang ngidek toga kasih batirang ngidek to jadi apa sulapa ya tangari dek gangan atas sakari pakita tapi ya tohar napu beni Nabi tar kunir nak jelor maka dei tege Nabi Muhammad memang tu Nabi tak ka beni tapi odek tu napa ada makna tege apa bendengi pa ada itu sama Nabi tamak beni tanya memang nama kun remak modelek nama lo ina age makor kasih nah apa tu sulapa nadik gangan atas sakari pakita jadi ya tu batina Nabi ta tu mak bene semata-mata kasih sayang pacirinna ya tu malade tu jadi itu mawaddah warahmah ini mawaddahnya ini bukan itu motif utama ya yang kedua malade warahmah warahmah pacirinana Nabi ta malade dan karena napu bene kasih saudara. Hadirin napu bene menitu sauda saya selaku yang mana apa si kira-kira telu tomyar napu bene na sauda si telu tong ya ro si bawe ro sauda nama ate kasih iya naro bene na Nabi taro bunga napa marue ya na tu napu bene Aisyah iya mero yolone ro tu na panglutta Khadijah 25 tong aide 05 pamure Nabi taro sisana napu bene sauda kuni bunga mapa marue newa ni siala Aisyah dan karena mati monri na Aisyah newa si siala Hafsah nasabat takala megaigan indo anak lau malam mak ni natambai mataru newa si siala Ummu Salamah dan karena narapi 10 ya roh. Jadi menurut riwayat Anas bin Malik pura Nabi tak genek 10 indo anak nero napa marue mana nero 10 tapi maka dia itu pandritai ia tu tanya akacueran rumah itu khususnya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alina min Nabi tak dimulai umatna de ya iku makna mu maga galakmu dik na cocok mu maga poremu dik na cocok lebih pole repai mak gangkai me pai yaro lagi yaro lagi ni jadi Nabi tak purana pasien ro 10 aya metetero asira
ya di umma na idina cocok oleh tanya laleta lalenna min nabitta sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yana rojolok kaperan pengkini napai dua he de peneram pengki ya ro Aisyah maga mati ya ro Aisyah apalagi ya ro Hafsah ya imun rina matu Ummu Salamah engkamaneng ya ro. Nah, di setiap istri Rasulullah ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Engka sifat-sifat lebih malindruk ro Siti Naja ipatalle kwa mengi idik mana ikeng umakna diki malak guru ero. Hadirin hadirat engka pakutana silakan. Nah jadi saya selek ke mana iya kita zaujatul anbiya istri-istrinya semua nabi. Jadi sininnya ro bene-bene nabi-nabi ro kemana ini taruh di kilal kita ini saya selok ke mana na iya ro makun. Jadi baini malabi nam itu nabi tak makun repacak mana di ya ron nabi-nabi rioloi ai de sikore-kore ha. Ne madana benena nabi itu salah de. Tapi kumakadaki magato siro nabi rona pada lebih mana boleh disedin do anakna di mana kamakro saya selok ke mana satu di antara hikmahnya papa itu alema lebih nabi ta majur namai ke indo anakna nasaba banyak persoalan itu yang tidak sempat dibahasakan oleh Rasulullah. Nasaba alena nabi takkan arwani. Hal-hal yang terkait dengan wanita biasa nabi tak masumpe ya mawewe ya nabi tak puadai. Tapi indo anak nabi tak mak bicara. Termasuk itu pikun nisa itu pikir tentang wanita itu Rasulullah sedikit menjelaskan pikir tentang wanita. Tapi ia naro indo anak nabi tak mita maka maku pada nabi tak termasuk itu tata cara mandi janabah itu. Jadi nasabah iya ro Aisyah maku toro Ummu Salamah pure si bawa nabi tak cemeh Aisyah radhiyallahu anha si bawa alim lebih nabi tak pure mas samangit cemeh jadi iya ro tu elo mas sampanya subuh na pada padai na tepah ada sebatua dari si selek ceme engka terlambat na Aisyah cia terlambat nabi ta cia terlambat gang kana mas samangi ceme mas samanna cemero na itani makada maku balik bati na nabi ta ceme mapataraka hadas ya naruna palemba ya nahi contoh nahi jadi nabi tak dekna na jelaskan yero. Nah, irita menikindo anakna matu mapau. Malah bani ya bicara agama. Nah, itu salah satu hikmahnya itu. Jadi makutor nabi-nabi madjolo itu sebenarnya istrinya itu dijadikan semua peluncur dakwah. Ya, si salam ya nabi madjolo apa ya rodenre ya tu nabi madjolo dekna manenna ya ro indo anakna sallam anang. Nabi tak bayi mak denre kata tanya seledi ya rapat capur nge imun ritoma nih nanta masalah. Jadi yang jelas itu hikmahnya itu Pak ya. Kemudian hikmahnya lain yang namanya poligami itu memang di dalam Islam makna itu panditata ia tuh seni poligami bukan hanya aturan syariat, memang itu tabiat manusia itu. Tabiat manusia makna itu hanya saja mau relak tu na tarima makun rahi. Jadi nareko ammarwengeng ibicara ya tu kasih saya seletak makun rahi tu mu maga baik cek de lalu mi kafa makun rahi mulai tarima di jadi ipatong tu tabiatnya manusia tabiatnya wanita nareko makun rahi tanai de cek de la dem itu tapi nareko arwane tanai cek de mi makada de uding kumakun rai tanai cek de mi makada uding tapi tanya di patte makum itu ha torok nagamai jadi tasituju tetai maku mu ciake tetai maku apa tanya torok atorok na po ngala taale ro tanya dipakai lo makum itu harap jadi
Karena itu berat dipraktekkan oleh Nabi. Ya, dipraktekkan oleh Nabi supaya semua manusia itu sepakat bahwa memang seandainya itu tidak benar, dek memang nana jami Nabi ta, nana jama tu Nabi ta, tanre makna lalemet to ya. Hadirin, lalemet to. Dek tommi hana makna yola panajaji dek. Dek midi, tapi ku takut engkau boleh tanya gak masalah. Tapani. Ya, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.